Khasi Students Union KSU Lingbaka Education Cell jongka North Khasi Hills District nekasngi ka atpu pratarik ujemang kala PYNKUP BUROM yaki SAMLA puli kibala pas bha kiba kenthum naduk ka SSLC haduk kibala pendep yaka PHD batkani kajing PYNKUP BUROM latip kum ka Father Silvanus ngi lingdo mat shaprang Academic Award arhajar arphuwei hakani kasngi laidon langru President rangba ka KSU sengkmi uba lambok star barngar kum ukongsan ikong piling do nonglan District School Education Officer jong Karibhoy District kum isimbut kongsan upersa khun jong ufathers ngi uba Fabian lengdo kidkhot jong ka KSU CEC lambat jong ka NKHD unit lambat kiwei ladan palat shispa san phongut ki SAMLA puli ki bala sha PYNKUP BUROM ha kani kasngi laban penken mau bakani kasngi kadeiru ka LYNGKHUH sngi yap ka ban riu jong ufather Silvanus ngi lengdo Kamdai company ba KSU gala ban organize ki program. Kamdai ka shem de galanti ban ai jing thu bagar bang kham tam ban dan ka jing prasad na se di SAMLA bin yakiu na koi ka kadan soi pat dan pilong klur jogari ba kacak de borokoi. Kapang kham tam hakani ka sni kabdai ka LYNGKHUH tap snam jong pada sni yang cuban kenal banbang ada lagi BA pasir. Ayo pada kendu ini orang mak nanti pos skrat hat. Bak katuk ani di SAMLA puli dengan kelas kam. Nalor batai spang di bynta juga Bible. Kajinglong yang kum Kristen. Ndai ka bynta ka khaduk kokren. Akan mau sang batai spang ka jingkit kli nam tagari pada chat untuk kawai. I Dr. Vivian nampak kemau yang jingkan bentang jong orang bak bagi KSU. Dia senam hajar badang lah paduan sak program jong KSU genian si KSU di nanti napok madan dia ruhap lain kena sadu nanti pok mat pra. Aswa genian kita perlu ngajing doi pirat. Pan kemau tempang ya kemendor jong kajat indriu kamtam jadi bentang isni benangwan dia bagi jam pun gari berkecak pendiri urok kawai. Jika bang akwa panong golong langidan hakanuno keceli kecing syakiri kijengi ikut diberi. Gila pendap dikikam diberi kecing damkam kijengi semet. Ada yang diberi mau pagadan sekwai pak kebentang penghapan puli kalau nong kita dicapta berkecak pendiri keikan ini puli. Nah keren ni kata kalau kedat duk pi kum kisam na puli. Bila banlet ya ke commerce, bila banlet ya ke sen, bila banlet ya ke art stream ba kum tar. Pensistom, tersitom minat. Maka thong kamdai galanti ke waong ke basuk. Dai gadap da ki khoro ki khora. Ki cingtanjo di pi kum kisam na puli ji puli jumli. Handai gar minat ngiskan bakatang kajing trang bakajing lot jumpi cicen kesini keseorang lakai hagata ka bangi ong kanong ba tayang mengka ka dai ka klau ta meng snong su ka dai ka lau mong ba lakai ya ka lai to Januari syahajar kemai separ kuwei bagi lalu kena ubalan rep yang naru kasinam gap syate naru prasnam gelas tang rep ki hadu khat arsenal edon bog tu por kilai kindu di missionary bat pa jili layalam ye ishatesha Don Bosco boarding school ausna syajar kendai spak lai kunyo bat ufada tu nelo ulau pensiun kelas 1 ye i Saint Anthony's School. Te ngam ngiel ngo ngiru bantik ya kata ga dia tu ujung itu ki pandar ki badan Don Bosco Saint Anthony's ba Naka kelas 1 saga kelas 8 ula ban pendap tahap palaisna 18 nabu kelas 1 hadu pra tang laisna ula pas kelas 8 tahap palaisna saya seumur sisa berstati, andai kumanga lebih nasi nak kelas 1, kelas 8 apa lain semua dia kami ada yang menyalak ini kita.
te ulah kila pendung warung no saga kam jenong dunyam bakang sensial jar kendai sepasan pupra la kentang undo la kentang padari ia turun Italy manata yang wan pai sini bopor ngala kena ngala harus kenau ni te ila pun susit bun ki po kanega hari dijumi ila hikai kuno bandrek namari lasak lalai kilang kepercayai ila ini kuno kiwei jai penduduk pilih. Kre sama biang riun ramsun. Yang baru boy begini di bawah pendap nya ke PhD Khubor University of Science and Technology